Aduang pulot metong nga ay tayong mayari king free driving school training king Angeles City. Ay ng report ng Laika Gamboa. At chula king 21 na katutubong aita, ing aso pang mayari, king libreng driving school training, kete king Sabalboro Driving School, kapamilataning lokal a gobyerno ning Angeles. Parti na itining corporate social responsibility ning amanwang driving school. Pwede mo na ng Mayor Carmelo John Lazatin II, ing programa amamye karagdagang skill kareng katutubo. Sinaupya naman Kenny, ing Indigenous Peoples Mandatory Representative Carlos Salvador. Kaya bereng aliwa pang ahensya ning Angeles LGU. Ining programa magsilbiyang takbang bang makapamuklat oportunidad king pamagobra dareng katutubo. King balita ng Laika Gamboa, ako po Patricia Mawangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.